Hello guys, welcome back to my new vlog. So guys, haino hailam sukro nok no ani ketal vlog o norok tini hingkai tekisa extra vlog tini kai daily lifestyle vlog ya tini hingkai kisa extra norok to thumbnail lo 7 thang I guess hingkai norok no tini hingkang nishu ni collection phunong nai daily wear kurti ni bagai hingkai ang to duty ro thango ga kurti rong mang no besibag use khayo ga daily wear ni bagai norong nang jate ani bagai useful long ma hanyo no ni bagai bo useful long nan bagang no tini phunong nai ga norok bo abo naisu jagai tong hankai order thaima no ang link bo description ro ri nai ga norok nai toni let's see norok no phunong nai tabang kaisa kaisa kai ga nai toni norok first gai obo eko norok no kuna obo hingke obo hai color mo pura comfortable sumui bo daily wear ni bagai taike ekdom কম price bai noman kha ge norgo pai nam sumui to hangai pai man ang nongo link di wana iko mo kai golao ge mo hai ke iko nythok khai nai net ni gorijak tam sanai net dujak ge ang nong no screen no bo oboni onko phono ge wana photo phono ge wana ni shuni namani Keiko, mo hingke bo hai. Iko. Nong nang sumui bo phunong nai kaisa kaisa kai. I guess mishu ni mani rok to joto no saima no joto na ba yo hai deba. Gemba thai pono ang je ang use khaima ni abo nong no phunong nan nei nai tini obo video slama ni se. Iko. Ke omoni pen boma no. Iko. Gay no nga ang tabok omo chumoi phunong nai gai ko omo bo belai no kanthok iko yak to go pura nythok ka net dujak iko no khona norogoro net dujak yak to go taikhe golao boi ko obo haike net dujak nythok omo kai single kurti simi omo bang no screen no ri wana plus sumui bo phunong nai no iko kaisa omo bo belai no comfortable pura soft cotton ri iko pura soft mo bo iko mo haike yak to go chikon sa khai less haide jak iko mo haike buskangni jo omo bo belai no sumthok angkhe daily wear ni bagai mo hai simple no kanuta hingke sengasuk expensive kai kabang khai dam khai pai bo daily wear ni bagai hingke angkhe mane amsuk kisa comfort hingkai nyong mo hai deba kyam ni bagai angke mo hai kom price rongi no use khayo tumo genor bo naisi sa kanai mano hai deba gyam mo no norang share khai manita ko okay next mo bo cotton ni no mo bo mar khai no chum thogo iko mo kai yak to bo hai ke rijak mo kai ko Obo cotton ni no next gai obo omo gangkai kisa pink color hai deep pink hai iko mo kai kisa multi color khai dejak mo bo belai no comfortable mo hingke pen by set mo bo iko mo kai iko mo haike dejak belai no comfortable take belai no kanthok angke jajaguta mo hai comfortable kanjang angke ge mo ni logi pen boma no obo hingke pen ko pen po pura comfortable cotton nibla ko mo bonong no kani phunu nai omo hingke
tai kaisa moke purple color eko mo belai no kanthok teke long pura kolok hingke angka sajago long kurti hingke kisa kurti kolok nangjago hingke comfortable hingjago ta eko moke yak to go mo haike rijak gola hingke mo hai eko moni logibo pant mano eko mo set hingke nongno kan sugano less strap